Hendel loptu za Duartea. Igra se dalje. Duarte u kazneni prostor i to će pospremiti u mrežu za 1-0 Tiknizijan. Crvena zvezda vodi u Gracu. 52. minuta. Armenac je strijelac. Sjajna akcija Crvene zvezde. Zaleđa nema. Asistencija s desne strane. Zaleđe. Ostajemo na 0-0. Moram kazati da je izgledala situacija kao zaleđe. Povući će nam režiser liniju, ali mislim da je Duarte bio iza zadnje linije u trenutku kada je ovaj trenutak. A realno govoreći, to je zaleđe bilo pomoćni ovdje. Evo lopte u mreži, evo lopte u mreži, Ivanić je pogodio 1-0. Odgoda je stigla, kratka, ali Crvena zvezda je povela. Treći korner, 55. minuta, obrana šturma kratka, sjajan skok kapetana Crvene zvezde, Kristensen nemoćan i Zvezda vodi 1-0.